Ka lempung yele ke bol watip kam ka Meghalaya State League Ar Paule usdang common step ka khat tarik Hamadan Kiang nang ba stadium juai hei por arwaji weda wanwai ya ka da umontri ka chanat sports and youth affair ka sarkar jela ushakler warjri hei emlang wailan miki shilla MLA ka tujuai wa kiwi Nailiang uskatri ka local organizing committee WJDSA ulamat o lalu da ongu Wanailiang yang kihi kam ki wato upat upalai ya gani kelempung haduk kaliterik unain ru Ar Paule ipen krek daman i iwalai bait lai renti we yuluti gile uman i wajom da kentu le ya kiliang ki wadau chimbenta ha gani kelempung Hamadan Kiang nang ba stadium wo sngau bha ki ubut renti ya ki kendon na jrong upoi biang por da pentip haro o wa gani kesengi dau emle ipen ki it kasar ya ki pajba dei tem DJ kam ju irwai pen chong chit na ke jesi lengdo Nailiang ki waya khamat yong karang da jit United FC lengba u kapten unyau kwar lang kendia wagan nyawasa United lengba u kapten open Ishai Lathong da khana gi wakile da yele ki kat waye ibor wo pen khrek bahagi nei benta u Hermadan men step kesngi Hejo ipor kentu ki yaki pajba wo wan sekhi ki yakni ke lempung na do men step kesngi sedang nei bah ki hi kam ki wayele ke sngau yo men sem gi hawa ki pajba bin ki e men sem ukurchan How news nem de MR pausan tli ki liang ki wadau chimbenta he wada bah ha ki so tli ki zon he wa hajwai zon de em nyau tli ki liang hama korwat zon de em rutli hashlong zon rutli katwa hatura zon de em rutli ki liang ya ka final one dau penman ha shlong Legit United Football Club ho ne liang yong i woro da ya pakret bahai ba di luti wa dan marsendap yong ka shlong Premier League expect i wa kanika MSL Smart Kosdang la he perdigi kam ki wa bon mo ka wa ka association hapendap ki tanai tai dau penslam ki man ya ka handai kata le liang yang ke tim yang i de pakre i kat bi wala i ngi ki coach aduk ki practice yang i da perchangi wo bahatam wo pendap dan penkret ni pentai yang ketiga MSR Sekitin ko aban yang wa kamwa ile askat ko win na club ni na naga jowai naga shon jowai ni ile amani ko wi ko pakre kamwa ong no kapten yang ran jet wa ile na du da deb ye kali temani ko da penkret ta nedawa kamong ki bun ki tegi jing ki kam yong ga association na nya shalom ya ye te bun ki kam yong ki tan liang yong i ila le penkre bai kam ga practice nadu tu benai yong nombar kam te hadu ngi bna wo man go ni te ila da man ki wa radi ya mesel stang ya nadu step he por leoje ka kick off arje do bem jaga ke program dia neta da laga condition continue ga magasi haga Saturday da em yarge dan da daw e lang fixture he yo yo pun mi press da kan neta ter na mi siki he porashte ko wa kam tam ni gi nya zli tim lengba ge ni ge kubor yo pe o ja ba mi man yo chin kia ge ba ni yo ge ta khai ta wa traffic jam obi yo bot gi tu ga ki rules mudi ki udah pada pai segi kaung dam gong ma ko yo ulai kat kam tu na khna ulai ba ki tournament how lo gi tia ti ta ba ni ji bu krem step em le ji bu krem ni nga makle bal shen ni ko wa na em ga ki fans ki ne gi ko wa em ki wa em ki jing kam ga show ro ni em DJ ma ro je ni madan basketball ko da em thì kita yo khna we ring pi ba ba ki mi ai football yo wi ksa ki lang ni wa wan man lamba ki tu yo puku jo jo ni ka me ke po ni district kam jo state ro we te jing to ga football hi po state kwa ba ka ni kam no puku ile o mi ga nasel ka da wo kwa wo trani yo kat ka pa wi to ha po state ma kle ni bon ni khna go em sap ka talan lamba ki ni mun yo ti man ba kami ni tournament kam tam wadstang ro di grassroots kan ema lamba gitu yo nang gitu no mi player go pau hapok state